nongialam kilam miet setengah kren harut surok. Mereka kambat melihat. Iwe footpath MGE apa Shillong lojong. Tengah lagi hi ngapenduna ka kren ngatrai bela kam. Teu parang wong walk burtok les namar pri ka kentin gong ki kam ki kren kam jam mane kin plai ki kam ki kam ki punya trai ngan kam cuba ni lah plai sutu. Ate kaneka sanbor shulai bypass te kalairap sibun pi ki pagba. Naikum no. So bhai komen harum mo. Tengah sekolah dong kampan ai kuble kerpang nak kapanta iba sanbor shulai. Let's go. Kuble sibun ba sanbor shulai ki pagba mentala duna kajing kuslai. Kinongnya kali kidap da jink man laduna sibun ki kali ki bangat hajing dheng. Kuble sibun mitela. Long live ba sanbor shulai. Tip top.